Good evening, everyone. Good evening. Labvakar visiem! Okay, Natalia. Yeah. Good evening. Good evening, Natalia. Yeah. Hello, everybody. I And didn't hear you. we have checked the sound already? Yeah, okay. Yes, now. Yeah. Now it's okay. Yeah. So we will start today. You are welcome on our online. Labvakar, un mēs esam Yes, so gatavi this sākt. is thanks a lot, Tatiana, for the Paldies, organization. Tatjana, Thanks par a lot, organizāciju. Master, Paldies meistaram for making this opportunity. And par šo yeah, iespēju. we celebrate today the Un World šodien mēs Qigong Day. At kopā least in the svinam Western countries, it's a very widespread Pasaules tradition that Qigong dienu. people gather and Rietumu, just vismaz practice Rietumu Eiropā together or tā make ir ļoti online sessions, plaši and it's a izplatīta really great tradīcija. opportunity Cilvēki to sapulcēs kopā celebrate un in our school praktizē, too. So un arī thank you. ļoti brīnišķīgi iespēja arī Thank mūsu you, Natalia, skolai for proposition pievienoties un arī to celebrate together because it was your atzīmēt idea. Qigong dienu. So thank you very much. Jā, Tatjana Yes, saka I think it's paldies a really great tev par opportunity šo just also domu un to par present to, our school ka and to practice together, because as I have par to, said, it is a ka widespread tradition here in the tu Western ierosināji šo world, so in the darīt. German-speaking countries Un anyway. tālāk. And I think that Jā, we can šī really, tradīcija ir ļoti we izplatīta can really rietumu valstīs un arī set or continue this trend. I think it sevišķi how vāciski many runājušas participants do we have, valstīs, un Tatjana? mēs varam arī I see turpināt in šo Zoom tradīciju arī sev. 815, Jā, un mums 16 Zoomā and piedalās vairāk 17, kā 18. 800, vairāk kā From many 800 countries, dalībnieki. yes, so it's a really No international visām practice. tādām Yeah, and we valstīm. have Tiešām Zoom būs limit starptautiska 1000 prakse, un today, and Zoomā mums I maksimālais don't limits know how šodien ir many in 1000 YouTube. dalībnieki. Un es nezinu, And cik daudz mūs today skatās arī we YouTube. have 6 language Šodien translation in mums the ir arī Zoom. Please find your tulkojums 6 language. valodās We Zoomā. have Jūs varat atrast savu Latvian, valodu, arī Hungarian, latviešu valodu, Ukrainian, ungāru Slovak, valodu, and Russian translation. ukraiņu, And slovāku un krievu we valodu. will have a meeting in English with German translation online, Zoom and YouTube. Un And tad mums iet šobrīd Zoom būs 6 teksts language and translation. So latviešu, būs in angļu valodā YouTube un I see tulkojums pēc tam vācu 135 valodā. person. Jā, YouTube'ā mums ir Yeah, and now 835 it cilvēki, 841 kopā person in ap the Zoom 1000 from cilvēku. different countries, and Tas we ir say welcome fantastiski. on our online, Laipni and lūdzam we visus say mūsu online congratulations all of you with un our day apsveicu of visus in mūs World ar mūsu Qigong and svētkiem, ar Tai Chi pasaules Day. cigunu un augstās And I want dienu. wish to all of you Un a es vēlos great visiem feelings with us novēlēt and great brīnišķīgas practice with sajūtas us. un brīnišķīgu And praksi Natalia kopā. will translate Un in Natālija German. tulkos So I uz would like vācu just a valodu. small introduction into Un German. Also, hallo vispirms an viņa alle mazliet und herzlich izstāstīs willkommen zu unserer ievadu vācu Online-Übungspraxis mit valodā. Großmeister Symentan, Großmeister der Junioren Qigong Schule. Und wie ihr vielleicht wisst, wird der Welt Tai Chi und Qigong Tag ziemlich weit gefeiert also in den westlichen Ländern, und dieses Jahr hat auch unsere Schule Junior in Qigong auch mitgemacht. Ja, danke für diese Möglichkeit, und wir haben im Augenblick also fast 900 Teilnehmer im Zoom, sehe ich hier, also bald ist es 900. Und diese Online-Praxis wird übersetzt in 6 verschiedene Sprachen. Ja, also Hauptsprachen sind jetzt Englisch und Deutsch für diese Session. Genau, und auf YouTube kann man uns jetzt auch schauen, und da sind auch mehrere hunderte Teilnehmer schon online. Ja, also herzlichen Glückwunsch zum Welt Tai Chi und Qigong Tag, und lasst uns sehr schön praktizieren, und lieben Dank, Tatjana, für diese Organisation. Ja, also du hast das so wunderbar organisiert und ermöglicht. Ja. Thank you, Natalia. And now we Paldies want Natālijai, un tālāk to mēs share vēlamies our happiness, and we want to dalīties introduce savā priekā our un teacher, vēlamies iepazīstināt holder ar jums of savu ZYQ skolotāju, school,
Ziedvaits Qigong researcher, founder līnijas of Beijing turētāju Medical Research pētnieku, Institute Kundavel, Pekinas medicīnas author of pētījuma Chinese institūta image Kundavel medicine, dibinātāju, and Ķīnas professor imidžu of medicīnas dibinātāju traditional un Chinese medicine, tradicionālās Ķīnas Qigong medicīnas Grandmaster profesoru, Xiumin Tan. Qigong lielmeistaru Ja, und Xiumin Tanu. es ist uns eine große Freude, Großmeister Xiumin Tan vorzustellen, Großmeister der Schule Junior in Qigong, Begründer der Image-Medizin, Professor der traditionellen chinesischen Medizin, einen großartigen Qigong-Meister und Forscher, Begründer des Pekinger Forschungsinstituts Kundavel. Also heute führt er diese Online-Meditation mit uns zusammen durch. And I'm happy that today we have new person who never met our master, and I am Es with arī all my heart share priecājos, our teacher, my teacher with you. ka šodien mūs skatās cilvēki, kuri nekad nav bijuši, nekad nav redzējuši mūsu Besonderes Willkommen skolotāju, an nekad alle, nav die heute vielleicht zum satikuši ersten Mal dabei meistaru, un sind, ja, šī ir die viņa pirmā vielleicht iespēja, pirmā satikšanās ar Großmeister Tsigun, Xiumin ar Tan noch nicht Zedvaju kennen, Tsigun, ja, ar also an Xiumin euch Tsigun, gilt ar ein skolotāju persönliches Xiumin Tanu. Willkommen in dieser Runde. So, master, please start miracle. Un tagad lūdzu mēs Genau, vārds wir können meistaram. beginnen. Okay, everybody can hear me? Vai visi mani dzird? Gute, also wir hoffen, dass die Verbindung gut ist. Oh my God, some activities here. Te Okay, everybody can hear tādas me? aktivitātes, vai visi Ist die mani dzird? Verbindung gut? Solution. Okay, to see me, okay, no problem. Visi mani dzird, visi mani Auch redz? die Kamera, ja. Also das Video. Good. Yeah, today I'm very glad. There is an Šodien es esmu international tiešām ļoti Qigong priecīgs, jo ir festival. starptautiskā What's cigunu the diena, Qigong starptautiskie Day? cigunu Worldwide svētki, Qigong Day. That is visu great pasaules cigunu because diena. Un tas ir as we know, tiešām all over the brīnišķīgi, jo, world, there are kā so mēs zinām, many visā pasaulē ir practitioners. ļoti Or daudz we call the Qigong praktizētāju. practitioner or Vai meditation. mēs sakam, Yes, ir cigunu practice praktizētāji, Tai Chi Chuan, meditācijas but praktizētāji over the world, there un are tai dzīvi so praktizētāji. many Visā pasaulē ir people, ļoti, ļoti daudz especially cilvēku, kuri in the ar to West country. nodarbojas. Most Un it people use the īpaši, word more than Qigong like un meditation. it īpaši But essence rietumu the valstīs same. We are going biežāk to tiek lietots vārds meditācija, bet we are būtība going to ir tāda meditate, pati. Mēs practice energy. meditēsim, mēs praktizēsim Genau, also enerģiju. herzlichen Glückwunsch zu diesem Tag. Es gibt so viele Menschen in der ganzen Welt, die Qigong, Meditation oder auch Tai Chi Chuan praktizieren. In der westlichen Welt wird das Wort Qigong manchmal von der Meditation getrennt. Also das sind quasi dann zwei separate Begriffe, aber wir können das alles trotzdem vereinen und wir freuen uns sehr, dass es heute unser Tag ist, an der Tag, an dem wir diese Praxis zelebrieren können. So today we want, as we know, there are many people who Šodien already mēs practice zinām, Qigong, ka who ir arī know daudz meditation, cilvēku, kuri and also praktizē there cigunu, are kuri a zina lot of meditāciju. new who don't know what Un ir it arī is, daudz jaunu cilvēku, kuri especially nezina, about kas tas ir. that they don't have the It experience īpaši about the energy, about Qi. viņiem nav Und pieredzes heute par to, begrüßen wir kas alle ir diejenigen, die enerģija, kas ir bereits Qi. Qigong und Meditation kennen und vielleicht schon seit längerer Zeit praktizieren, aber auch diejenigen, die vielleicht heute zum ersten Mal dabei sind und vielleicht noch gar nicht so viel Erfahrung mit Meditation oder auch mit diesem Qi-Gefühl haben, ja, die noch nicht, das Qi noch nicht richtig gespürt haben. As we know, if we talk about the theories, the culture, the traditional, which lasts more than 5,000 years, Kā mēs zinām, that ja runāt is par too tradīciju, par long kultūru, and tad tai ir impossible vairāk kā even for 5000 gadu. Chinese to Tas ir understand ļoti very ilgs well laiks, because un this is a pat culture. ķīnieši nevar saprast Wir šo können ļoti labi, Qigong tādēļ, in ka tā seiner ir kultūras Tradition lieta. betrachten, aber diese Tradition ist sehr, sehr lang. Wir wissen, dass das Qigong schon seit über 5000 Jahren lang praktiziert.
wird. Und selbst für die Chinesen ist es ein so langer Zeitraum, der schwer zu erfassen ist. Das heißt, es ist schwer für uns, diese quasi die Wurzeln dieser Tradition und dieser Begriffe zu finden. Especially Chinese medicine, also based on qi. And as we Jo know, īpaši arī Chinese Ķīnas medicine is a medicīna huge balstās uz system which Qi deal with jēdzienu. Un our mēs zinām, health ka for more than Ķīnas 7,000 medicīna ir years. milzīga sistēma, kas Und auch die nodarbojas ar chinesische veselības Medizin jautājumiem jau basiert auf dem ilgāk par Konzept Qi und wir 7000 wissen, dass gadu. diese Tradition auch sehr, sehr groß und sehr alt ist. Man sagt, mehr als 7000 Jahre lang existiert sie bereits. Certainly, everybody, when we hear about qi energy, the first question is Protams, what mums the visiem, qi tad, is, kad mēs what the dzirdam energy is. vārdu Qi, vārdu Und natürlich, enerģija, tad sobald mums wir den pirmais Begriff Qi jautājums ir par to, erwähnen, kas kommt diese ir Frage, was Qi, ist denn kas ir dieses Qi, enerģija. was ist diese Energie, wie man das übersetzt? I taught Qigong worldwide, more than 70 countries. Yeah, for Es so esmu long mācījis Qigong time, visā so many pasaulē vairāk seminars for nekā so many 70 people. valstīs, If un viss you tik ask ilgs me laiks ir to pagājis, un tik introduce daudz or cilvēku try esmu to apmācījis explain no what the dažādās qi valstīs. is, Un ja man that uzdod is still jautājumu, difficult. lai es Ich habe izskaidrotu, kas ir Qigong schon Qi seit vai vielen Jahren pastāstu, kas ir gelehrt Qi, und joprojām man mehr tas als ir ļoti grūti. in mehr als 70 Ländern unterrichtet. Aber selbst ich gerate jedes Mal in Schwierigkeiten, wenn es darum geht, zu erklären, was denn Qi ist. Because we try to understand with our modern science and modern technology. But in this field, it seems we cannot explain what the key is with our modern technology Mēģinot and science. saprast un izskaidrot Die Qi Sache no ist mūsu die, wenn wir modernās versuchen, zinātnes un auf die tehnoloģiju Werkzeuge der viedokļa, modernen Technik mēs oder saprotam to, Wissenschaft ka nav zurückzugreifen, iespējams so können wir izskaidrot diesen Qi Begriff Qi ar doch nicht mūsdienu zinātni. richtig messen oder nicht erklären, was genau das ist. We cannot explain with technology or science, but we can Mēs use to our nevaram own tiešām izskaidrot ar senses zinātnes vai to tehnoloģiju understand palīdzību, it. bet mēs varam Also izmantot unsere paši savus Technologie und uztveres Wissenschaft sind noch spējas, nicht so savas weit, aber unsere sajūtas, Sinnesorgane lai können uns helfen saprastu un und uns zinātu, den kas ir Eindruck Qi. vermitteln, was nun das Qi ist. Yeah. For example, qi can be managed by our brain, can be imitated by master, and people can feel it. Piemēram, Zum Qi var Beispiel können wir das pārvaldīt Qi meistars, auch ja? mit Meistars unserem var Gehirn pārvaldīt sozusagen, Qi, ja, var also durch mainīt unsere Qi, un Sinnesorgane, tad durch unser cilvēki to Gehirn arī sajūt. wahrnehmen. Und dann gibt es noch diesen Begriff Images oder Vorstellungsbilder, die auch helfen, mit dem Qi umzugehen. Especially about our hands. Our hands can feel qi. Tas jau Und auch unsere īpaši Handflächen können attiec Qi uz fühlen. rokām, jo mūsu plaukstas So now let's ļoti do labi var a sajust small Qi. test Un tagad and pamēģināsim to tādu see nelielu veiksim if we eksperimentu can pārbaudi. get some experience to feel what the Un qi mēs varam is. iegūt pieredzi Lasst par uns to, jetzt kas einen ir kleinen Qi. Test durchführen und schauen, wie wir das Qi erleben können. Yeah, I can send qi, for Es- example, with my hand. Ar savu Zum roku Beispiel, es ich varu kann das Qi raidīt mit meinen Qi. Handflächen aussenden, ausstrahlen. So if you look at me, you see me, you raise your hand. Ja jūs Simply you skatāties have your šobrīd uz mani, ja mind jūs mani receiving my redzat, qi with tad your vienkārši paceliet roku, left jebkuru roku, hand. un jūs Zum prātā Beispiel, ir ihr doma, könnt ka jetzt jūs die linke Hand tagad jūs hochheben und stellt euch vēlties vor, also saņemt stellt euch Qi darauf ein, dass ihr no jetzt mein manis Qi savā empfangen kreisajā könnt mit plaukstā. der Jūs linken vēlties uztvert Handfläche, Qi. also stellt sie quasi zum Bildschirm hin. Yeah. Okay, now relax your palms. Tagad atslābiniet Entspannt die Hand. plaukstu, Relax atslābiniet your palms. plaukstu, Entspannt eure Atslābiniet Hand, Relax, roku relax plaukstu, your hands. atslābiniet entspannt die roku. Hände. Okay, I'm going to send qi with my Un fingers. tagad es ar saviem pirkstiem sūtīšu Qi.
Okay, so Labi. if you feel Ja jūs it's like your sajūtāt hands, tādu, there are some wind, ka like the circulate or wind of circulate. plaukstā If you get these parādās tāda feelings kā, in tāds kā chart, vējš un you can cirkulācija. write yes, yes. Ja jūs sajūtāt šo, Also wenn ihr šo jetzt kaut kādu das sajūtu Gefühl plaukstā, hattet, tādu als kā ob vēju vai ein tādu kā Windhauch an eurer Hand apļošanu, vorbeistrich, cirkulēšanu, ja, so eine tad jūs varat Energie, so eine uzrakstīt čatā Energiebewegung. yes vai yes, jā. yes, Ihr könnt yes. gerne Steht ja. in den Chat schreiben und ich sehe schon die ersten Reaktionen. Wow, great. Wunderbar. Yeah, let's think, right? Lieliski. And Nu, you are far padomāsim. from me. You Jūs only esat try tālu to no manis. receive my Jūs energy. And then you can really feel it. mēģināt So tikai this sajust is chi. enerģiju. Ja, stellt euch Un, vor, ihr seid so weit tad von mir arī jūs entfernt varat und sest, ihr habt euch darauf kaut eingestellt, kas dass ihr ir, das un Qi empfangen tas ir könnt Qi. und ihr habt dieses Gefühl Tā ir gehabt. Qi sajūta. Das können wir als Qi, so können wir uns das Qi vorstellen. It is not electromagnetic waves because electromagnetic waves have no Un tie such nav big power. elektromagnetiskie Ja, Qi viļņi, kann nicht jo mit elektromagnetischen elektromagnetiskajiem Wellen viļņiem nav verglichen werden, tik denn wir wissen, liela dass sie keine spēka. solche Kraft besitzen. Sie können nicht so stark übertragen werden. Yeah. But the chi has this function. We cannot shoot it with like buildings or even the earth. It will go at once, pass through earth, space, piemīt water, mountains, everything. tāda Aber funkcija, dafür ka hat to das Qi nevar diese aizskavēt ganz ar kaut kādām besondere būvēm vai ar Funktion zemi oder vai ar Kraft, dass sie šķēršļiem, durch alle ja, jo materiellen Qi Objekte vienā mirklī hindurchgeht. Das spēj heißt, man kann pārvietoties, viņa vienā das Qi mirklī nicht spēj abschirmen, zum aiziet, Beispiel piemēram, no manis līdz durch jums, die Gebäude, durch pāri Wände, ļoti lielam selbst durch die attālumam. Erdschichten hindurch kann das Qi weitergegeben werden. So only one way now we try to explain it with the theory like torsion field theory. Un tagad mēs to Und diese cenšamies Art der izskaidrot Energie caur kann man nur torsionu mit einer lauku einzigen teoriju. Theorie im Moment erklären, und das ist die Theorie der Torsionsfelder. But in Chinese culture, in Chinese medicine, this concept about Qi have lasted more than 7,000 years. And the doctors, Chinese medical doctors, use the Qi for heal in their whole history. Aber in der chinesischen Kultur existiert dieses Konzept Qi schon seit über 7000 Jahre, und auch chinesische Ärzte haben dieses Konzept und die Fähigkeiten des Qi gekannt und für die Behandlungen genutzt. Okay, now let's see. Ķīniešu medicīnā šis jēdziens ir How we izmantots can jau use vairāk kā Qi to 7000 improve our gadus. health. We know Chinese ārstējuši medicine cilvēks izmantojot simply Qi. use the Qi like acupuncture, the herbs to deal with the Qi to improve our health. How? What's this? Lasst tagad uns mēs schauen, wie das Qi uns parunāsim un helfen kann, apskatīsim unsere to, Gesundheit zu kā verbessern. Wir wissen, dass Qi die un kā TCM meditācija ar das Qi enerģiju ar beeinflusst, Qi indem var zum mums Beispiel akupunktiert palīdzēt wird, also die Nadel gesetzt labāk werden oder Heilkräuter funkcionēt un angewendet uzlabot werden. savu Aber dzīvi un veselību. was kann man noch so machen? The one idea is if the Qi flows inside the body, the Qi has its own channels. If this channel blocked, the Qi cannot flow, and then we get pain, we get some discomfortable feelings. Viena no idejām ir tāda, ka Qi ir jākustās, jāplūst. Un Qi plūst ķermenī meridiānos, un tad, kad Qi neplūst tajās vietās, kur Qi neplūst, ir mums ir bloki, mums izveidojas bloki un sāpes. So Qigong practice led us to help the Qi flows and open these blockages. Un Qigong prakse palīdz mūsu Qi plūst ķermenī un atvērt šos blokus. Und diese Blockaden zu öffnen. Okay, now let's try to experience how the Qi Pamēģināsim can help us pieredzēt, the Qi help us to open this blockage. We use the Qi to open our blockage to
reduce some symptoms. Und wir können Pamēģināsim iegūt also savu diese pieredzi par to, kā Fähigkeit mēs des varam Qi oder diese izmantot Qi, Eigenschaft im Körper zu sajust Qi un zirkulieren, atvērt, nutzen, um sajust, kā Blockaden Qi zu öffnen cirkulē und un dadurch atvērt bestimmte Symptome blokus zu savā reduzieren. ķermenī. Okay, now you use your right hand, touch that location where you feel painful or heavy or discomfortable. You just touch that area. Jetzt Un könnt ihr tagad eure rechte vienkārši Hand padomājiet, nehmen kur jūs und ķermenī einen Bereich sajūtat im kādu Körper berühren, wo diskomfortu ihr vai vielleicht saspringtību vai Unbehagen sāpes, oder un Schmerz uz šīs fühlt. vietas uzlieciet labo For plaukstu, example, labo you roku. feel Piemēram, headache, and then you piemēram, put your jums hand sāp just galva. on your head, that area, you feel headache. Piemēram, Angenommen, jums sāp jemand hat galva un Kopfschmerzen, ja, und da vienkārši legt er eben uzlieciet die savu Hand an roku den uz Bereich, galvas, tur, kur jums auf den sāp. Bereich am Kopf, wo der Kopf wehtut. Yeah, if you feel low back pain, put your hands on low back. Ja jums Oder sāp wer muguras lejasdaļa, Rückenschmerzen uzlieciet hat, krusti, bringt uzlieciet die savu Hand auf, zum Beispiel labo auf den plaukstu uz Unterrücken. krustiem, uz muguras lejasdaļas. Okay, now follow me. Un tagad Und jetzt sekojiet macht man. mit, folgt mir. Yeah, I will use my energy to Es- manage that area where you feel discomfortable. Es ar savu Und ich helfe enerģiju euch, diese Energie in mēģināšu, diesem, es ar sag ich mal, savu erkrankten enerģiju Bereich zu darbošos ar to beeinflussen. Also wir vietu, machen kur das jūs sajūtat zusammen. sāpes. Okay, you feel that area bigger, smaller, Jūtiet, ka šī jūsu bigger, sāpošā vieta kļūst lielāka, smaller, mazāka, bigger, lielāka, smaller. mazāka. Stellt euch vor, dass dieser Körperbereich jetzt etwas Sāpošā vieta größer kļūst und kleiner lielāka wird, in un dem Tempo, mazāka. in dem angesagt wird. Bigger, Lielāka, smaller, feel that mazāka. area. Jūtiet to, šo Größer zonu, und kur jums ir kleiner, spürt diesen diskomforts, Körperbereich. sāpes. Bigger, smaller, bigger, Lielāka, smaller. mazāka. You feel that area like your head, your kidneys, or your knees. Jūs You varat can sajust šo feel vietu, the kā varbūt energy galva moving vai inside. Bigger, nieres vai smaller, ceļgali, piemēram, arī. bigger, Un enerģija tur smaller. iekšā kustās. Spürt diesen Bereich, den ihr Kļūst lielāka behandeln un wollt, mazāka. ob Leber, ob Niere, ob Rücken. Und stellt euch vor, dass sich die Energie im Inneren des Körpers regt, dass dort irgendwas passiert, dieses Größer und kleiner. Bigger, smaller, Lielāka, bigger, mazāka. smaller, bigger, smaller, Größer und kleiner. smaller, bigger, smaller.
Okay, now if you Labi, feel that tagad, ja area, jūs you jūtāt put to your hand there, you feel warm, vietu, now ja more jūs ejat tur comfortable, siltumu, and the vai tur symptom lielāks decrease, komforts un jūsu and in we charge. diskomforts vai Just sāpes ir type samazinājušās, yes tad or lūdzu that. uzrakstiet Und jā jetzt spürt vai nochmals in yes diesen Bereich hinein, ob er dort čatā. Wärme Uzrakstiet empfindet, lūdzu ob jā. sich die Symptome vielleicht also weniger stark sind, und schreibt gerne in den Chat ja oder yes, wenn das passiert ist. Wow, great. Yeah, good. Okay, so as we Labi. know, this is a function of energy, Kā mēs zinām, but the šāda ir real enerģijas function funkcija, of the chi is bet change patiesā ourselves cī to funkcija ir upgrade mainīt our sevi. Cī level funkcija ir or upgrade mainīt sevi, our mainīt cilvēku, paaugstināt our savu līmeni vai paaugstināt savu, dimension in the universe. savu Also dimensiju wir verstehen, visumā, dass das eine sevi kā Funktion der dzīvību. Energie ist, uns gesund zu erhalten, aber das ist nicht ihre Hauptfunktion. Eine noch wichtigere Aufgabe des Qi ist, uns zu helfen, unser Niveau zu erhöhen. Das heißt, unser menschliches Entwicklungsniveau in dem größten Sinne, ja, quasi unseren Platz im Universum anders zu verstehen. With Qigong practice or meditation, we can call it the first purpose, or it's the basic function is to improve our Qi circulation, improve our health. Vai Wenn wir meditācijas Qigong und der Meditation prakses tāds praktizieren, so pamata stellen wir uns līmeņa als mērķis ir erstes Ziel uzlabot meistens, den Fluss des Qi zu cirkulāciju verbessern und ķermenī un auf diese Weise nostiprināt die Qi Gesundheit zu ķermenī, fördern. lai uzlabotu savu But veselību. the higher purpose is Bet we want to change augstāks ourselves, mērķis ir tāds, ka mēs vēlamies mainīt improve sevi. ourselves or Mēs upgrade vēlamies, ourselves. Aber wir können auch pāriet, ein höheres mēs Ziel vēlamies setzen, und das uzlabot ist sevi unser vai Selbst zu pāriet entwickeln, also jaunā uns līmenī, oder kā unser Selbst zu dzīvība, entwickeln, kā weiterzuentwickeln. cilvēks. Yeah, we often have these questions: who I am, what the universe is, Bieži what's mums the ir death, tādi jautājumi, kā Wir kas beschäftigen uns esmu, oft mit solchen kas ir Fragen wie, wer visums, bin ich wirklich, was kas ist das ir nāve. Universum, was ist der Tod oder was kommt nach dem Tod. except the world, what we can see with our regular eyes. Are there any other worlds, like in different Vai religions, which bez tās describe it pasaules, like ko mēs heaven, redzam ar savām hell, acīm, vai etc.? pastāv arī citas Und pasaules, auch, ob nun kuras mēs diese eine neredzam, bet physische tādas, Welt kādas ir existiert, die wir mit unseren aprakstītas Augen sehen können, oder reliģijās, ob es piemēram, andere Welten kristietībā vai gibt, die budismā vai vielleicht auch in daoismā. unterschiedlichen Religionen schon beschrieben wurden, etwa wie Himmel und Höhle oder andere Welten. And definitely, we understand with our regular eye, we cannot see. For example, we cannot see what will happen after death. We cannot see what was before we were born. Yeah, so Un šobrīd, tur, kur mēs atrodamies, meditation mēs give nezinām, us that kas ir pēc abilities. It nāves, will kas notiek improve pēc our nāves, senses. kur mēs nokļūstam. Un mēs Und es nezinām, gibt so kas viele andere ir Fragen, bijis die wir noch pirms nicht beantworten piedzimšanas. können. Zum Arī Beispiel, to was mēs wird nach nezinām. unserem Tod Un sein oder was war, meditācija bevor wir uzlabo geboren mūsu wurden. Aber wenn wir maņas, Meditation mūsu praktizieren, uztveres dann spējas. schärft das unsere Sinne, oder andersherum, das entwickelt unsere Sinneswahrnehmung, und auf diese Weise können wir solche Fragen beantworten. As we understand, Sorry to bother. Yeah, but we have this reserved at 9:30, I know. so that was a few hours ago. Thank you, so just let us know when you're ready, okay? Okay. Thank you. Okay, so after we have this question, yeah, we need to meditate. Un tad, kad mums ir and šie try to get jautājumi, mēs answer, because vēlamies this is saņemt not tiem knowledge. atbildes. We need to use also Un, our own experience Tas veids, kā to mēs understand it. varam saņemt atbildes, mēs varam Und uzdot natürlich können wir solche jautājumus, Fragen nicht aus dem meditēt un Wissen saņemt heraus atbildes. Un beantworten. tas Wir nav müssen zināšanas, meditieren, tas und ir dann bekommen wir gewisse mūsu Erfahrungen, und diese spēja Erfahrungen saņemt atbildes können uz uns tiem helfen, diese Fragen zu jautājumiem. beantworten.
In this level, it is difficult to show because we cannot see what it is. Šajā Es gibt līmenī bestimmte to ir Sachen, die grūti schwer, parādīt, jo die man nur schwer mēs zeigen nevaram kann, weil man sie, īsti labi weil wir sie parādīt gar vai nicht sehen demonstrēt, können. kas tas tāds ir. Yeah, with our hands, our body, we cannot feel what it is. Mēs arī Oder manche nevaram Sachen sajust können ar wir nicht einmal mit unserem plaukstām vai Körper ar und unseren ķermeni. Händen spüren oder berühren. Yeah, but if we really meditate, we can experience with our own experience. Bet ja mēs Aber tiešām wenn wir meditējam, meditieren, tad dann können wir mēs bestimmte varam Erfahrungen šo selbst pieredzi erleben. paši For example, if izdzīvot, we paši really iegūt. meditate, and then we get very deep point, and then some moment you can see, it's like you can see other worlds. Piemēram, mēs Zum varam Beispiel, meditēt manchmal gibt ilgāku es solche laiku, Phänomene, dass meditēt, man längere un tad Zeit jūs ieiet praktiziert, dziļākā sehr klusuma still in der stāvoklī Meditation wird und dann meditācijas auf laikā, un einmal tad kann jūs man varat andere Welten ieraudzīt citas sehen. pasaules. It looks like our third eye opens. Tas We can šķiet, ka see mūsu the trešā person who acis died. atveras. We can see Mēs varam in the redzēt tos, beautiful kuri ir world nomiruši some cilvēkus. other figures Mēs with varam redzēt white skaistu light pasauli body. ar Und dann können citām wir zum Beispiel, das figūrām, kann sein, tēliem, dass kuriem ir unser drittes Auge, also spožs, diese gaišs Funktion geöffnet ķermenis. wird und dann können wir zum Beispiel Menschen sehen, die vielleicht bereits gestorben sind oder irgendwelche schöne Figuren in anderen schönen Welten. As we know from ancient time, always there are a lot of meditationers who go to mountains, stay in the caves, and meditate in their whole life. What they want to be calm or immortal. They want to realize their purpose, to upgrade their world. Un mēs zinām, Und ka ihr senos kennt laikos bestimmt arī ir bijis diese ļoti daudz Phänomene, diese meditācijas Geschichten, wenn praktizētāji Menschen im meistari, alten kuri China, ir eigentlich in der devušies ganzen Geschichte des kalnos, Chinas, gab es solche Menschen, die in die socium un Berge gingen devušies und dort kalnos un meditējuši tur, einsam in lai einer Höhle pārietu meditierten. citā Und was wollten sie pasaulē, lai eigentlich? Sie atstātu šo wollten ihr Niveau pasauli. steigern, um unsterblich zu bekommen, zu werden. Yeah. Kur ir So this gribējuši kļūt is the nemirstīgi. real purpose. We want to Un use tas ir meditation to solve patiesais our mērķis. Mēs issues as vēlamies this life. meditēt, lai We atrisinātu want to jautājumus know un what's problēmas the šajā essence of dzīvē. life. We Mēs want to vēlamies know saprast un zināt, what kas ir dzīves will pati be būtība. after the physical body's death. Un mēs Und vēlamies das kann man saprast to, als kas den wahren notiks, Kern der kas būs Meditation pēc bezeichnen. fiziskā Die ķermeņa nāves. Fähigkeit, unsere Aufgaben in diesem Leben komplett, also vollständig zu lösen, also alles sozusagen abzuwickeln und dann sogar zu erfahren, was nach unserem Tod passieren wird. If you are meditating already in this field, maybe you Ja jūs already meditated for many jau years, more than nodarbojaties 30 ar years, meditāciju, even longer time, and then you will find it is really difficult to realize that purpose. For example, open the third eyes. ja jūs Und jau nodarbojaties vielleicht ar meditāciju, un varbūt jūs habt jau ihr eine meditējat ļoti ilgu sehr laiku, lange kādus Erfahrung 30 bereits, vielleicht gadus, meditiert ihr seit un tad mehreren jūs saprotat, ka Jahrzehnten, šos mērķus aber patiesībā ir ļoti es ist grūti manchmal doch sasniegt, ziemlich ir ļoti grūti schwierig, atvērt trešo zum aci. Beispiel das dritte Auge zu öffnen. Ja, das passiert eben nicht von alleine. As we know, during the meditation, we will reach that mind, that state of mind. Our breath will stop, our heart will stop, we get the pause state. Wenn Mēs man zinām, sehr ka lang meditācijas praktiziert, laikā kann es mēs dazu kommen, dass varam während sasniegt der šādu Meditation das stāvokli, Herz kad oder mūsu sogar die Lungen elpa apstājas un arī anhalten. mūsu sirds Und apstājas. das To mēs saucam par bezeichnet pauzi. man als der Zustand der Pause. During the pause state, you will experience one very good phenomenon. You can feel you leave the physical body to go into another world. Pauzes Und in stāvoklī diesem jūs Zustand varat der Pause gibt es pieredzēt ļoti brīnišķīgu sehr interessantes parādību. Phänomen, und Jūs zwar, ihr sajūtat, habt das ka jūs Gefühl, izējat diesen ārā physischen no Körper zu sava verlassen fiziskā und ķermeņa, in eine andere un Dimension oder jūs varat sozusagen in eine andere pārvietoties, Welt zu aiziet gehen. citā
pasaulē. Yes, even somebody tell you they had this experience, but still it is difficult for you to believe because you don't have your own experience. Un pat, ja jums kāds Und stāsta, natürlich ka ist es viņam ir immer bijusi šāda schwer, pieredze, jums solchen Erzählungen to zu ir, glauben, tam ir grūti jemand, noticēt, jo wenn jemand jums nav bijusi solch tāda erzählt, der pieredze. das persönlich erlebt hat. Aber solange wir das selbst nicht erlebt haben, bleibt es immer noch unglaubwürdig. If there are much more people who can get this experience, if we have some mechanism or some Ja būs advice to vairāk let cilvēku, people kuriem būs experience tāda this pieredze, ja mums result, būtu kaut we kāds are sure mehānisms vai people will vai believe kāds there are other worlds. We can leave padoms the vai body. iekārta, We will lai vairāk understand who cilvēku we varētu are. iegūt šādu Aber pieredzi, tad stellt euch es vor, esmu es gäbe drošs, viel ka mehr Menschen, die diese vairāk, Erfahrung ka gemacht haben, cilvēki arī und dann wäre vairāk das tam ticētu viel un paši einfacher gribētu un vēlētos un mēģinātu to zu pieredzēt. nachvollziehen, dass Un es tāpat tatsächlich cilvēki arī möglich ist, saprastu, denn, ka dass die eksistē Seele citas den pasaules, Körper ka tas für ir eine Weile iespējams, ka ir verlässt iespējams und iziet no dass es ķermeņa un tatsächlich pieredzēt citas andere Welten pasaules. gibt, in die man auch reisen kann. So in this modern life, there are so many interesting things. How for modern people to spend less time to experience this kind of result. For example, like soul leaves the body, or you go out from the physical body. Ja, also Un wir tā, haben sehr piemēram, viele verschiedene mūsdienās Erfahrungen ir in unserem Leben gesammelt, aber interesanti atklājumi, kas können wir auch ļauj cilvēkiem dieses iegūt Erlebnis šo bekommen, pieredzi, dass zum Beispiel die Seele mal ieiet den Körper pauzes verlässt oder stāvoklī dass un wir in eine andere iziet Welt no reisen können. ķermeņa, ceļot pa citām Yeah, pasaulēm. for the last 40 years, we are trying to understand this kind of structure or equipment from the higher beings which taught us how it be one system. Und in den Pēdējo letzten Jahrzehnten 30 haben wir gadu bestimmte laikā Technologien es esmu erforscht, pētījuši die uns šīs sozusagen tehnoloģijas, kuras mums zugesandt ir worden sind von anderen parādījuši vai Lebewesen. Und atklājuši, die haben wir als atklājušas augstākas Iguan būtnes, un bezeichnet. mēs šo We are sistēmu, sure šo tehniku nosaucām the par bīguanu. the technology or equipment have extended our senses. Mēs Und esam wir gehen davon pilnīgi aus, dass pārliecināti par solche to, ka Technologien jaunas können uns tehnoloģijas helfen, ir unsere paplašinājušas mūsu uztveres unsere Sinne spējas, zu erweitern. For sajūtas example, un our maņas. eyes have been extended by videos, and Piemēram, audios extend our ears. Our senses with laboratory also improved. Our brain thinking abilities now also extended by AI, computer science. piemēram, Ja, mūsu redzi uzlabo also wir nutzen iespēju dieses redzēt, mēs Prinzip varam schon seit redzēt daudz langem. vairāk ar Bestimmte video palīdzību, mēs varam Videotechnologien können zum dzirdēt daudz Beispiel vairāk unser ar audio palīdzību, tādā veidā šīs Sehvermögen mūsu sozusagen maņas erweitern, tiek ja, oder paplašinātas. ausbauen Mēs oder mums ir verschiedene dažādas iekārtas, kas ļauj mums Audiotechnologien iegūt vairāk sind etwas informācijas für par unser ķermeni, Gehör. tās, Und piemēram, ir selbst unser medicīniskas Denkprozess, analīzes unsere un iekārtas. Gehirnarbeit wurde Un mūsdienās durch arī die smadzeņu künstliche funkcija ir tā kā Intelligenz paplašināta ar sozusagen mākslīgā intelekta unterstützt oder palīdzību un eben datorzinātņu palīdzību. ausgebaut. Yeah. With some help from outside, from advices, from computers, our function can be improved. And then we will think, yeah, we want to quickly get the result of spiritual practice meditation. Can we also use some technology, even spiritual technology, to speed up this procedure? We have no time to spend the whole life to meditate. Ja, also wir Mums sind ir im ļoti Grunde daudz schon gewohnt, dažādas dass wenn wir tehnoloģiskas das palīdzības Ergebnis mūsu schneller dzīvē. bekommen Un können, tāpēc viss so notiek helfen daudz uns zum Beispiel ātrāk, un, moderne protams, ka mēs arī vēlamies Computertechnologie, ātru sehr viele rezultātu. Sachen Un schneller tāpēc, abzuwickeln. protams, Aber ka wie ist parādās es auf jautājums, dem vai Feld der mēs spirituellen varētu Entwicklung? Können wir izmantot kaut tatsächlich kādu irgendwelche veidu Technologien tehnoloģiju, lai nutzen, pātrinātu mūsu unsere garīgo spirituelle attīstību, jo mums nav Entwicklung visa dzīve zu laika beschleunigen? Yeah, this is
what we are doing now. We accept the idea, the knowledge, information, how we can build a structure, a big one, or can use other terms like special spiritual buildings. In these buildings, there are kind of special technology which we can try to understand like torsion field, which will speed up the procedure to let us quickly calm down our mind to experience the strong qi, and even the soul can leave the body quickly. Un šeit tāpēc mēs veicam pētījumus šajā jomā, kā izmantot noteikti veida tehnoloģijas, ko mēs varam saukt par bigonu vai citos vārdos, un mēs to varam noformulēt kā noteikti veidu struktūras vai telpas, lielākas vai mazākas, kurās ir iespējams meditēt, un mēs to varam saprast, ka tur ir tāds kā spēcīgs, var teikt, torsionu lauks, un tas palīdz mums ātri ieiet klusuma stāvoklī, ātri nomierināties, pieredzēt spēcīgu enerģiju, un iespējams arī var pieredzēt pauzi un dvēseles iziešanu. Es jau esmu rādījis un stāstījis par šo sistēmu. Tas, piemēram, ir tāda veida struktūra, kurā atrodoties ir ļoti spēcīga enerģija. Un šī enerģija rotē ķermenī un palīdz dvēselē iziet ārā no ķermeņa un ceļot pa augstākām und citām pasaulēm. Also das ist ein Gebäude, das aufgrund seiner Eigenschaften helfen kann, unsere Energie zu verstärken und die benannten Prozesse zu fördern. Yeah, this big one system will entangles with another structure in the virtual world. We call it virtual big one in the higher world. Šī bigona struktūra, šī sistēmas struktūra ir saistīta ar citu noteiktu struktūru augstākā pasaulē, virtuālā pasaulē. Es existiert so eine Art Verknüpfung zwischen unseren Welten. Yeah, this structure will absorb high energy and it will change our body. Šī struktūra spēj absorbēt, uzņemt augsta līmeņa enerģiju un novadīt to mūsu ķermeni. So now this system is still working. Šī sistēma ir izstrādes procesā, būvniecības procesā. Jau liels darbs ir izdarīts. Auch tatsächlich statt. Ja, also wir sind schon daran, dieses Gebäude zu errichten. The good news is, before we finish that, I built a small one, and we start to test this procedure. We call it mini big one. We start to test it, and many people already got experience. It really works, but not as big as this big one system, but it works. Labā ziņa ir tā, ka es nolēmu izmēģināt šo visu mazākā mērogā, un mums jau ir daudz cilvēku, kuri ir izmēģinājuši. Mēs šobrīd esam tādā pētīšanas un izmēģinājuma procesā un apgūstam pieredzi, kāda ir cilvēkiem, un tā ir ļoti laba. Funkcionē ne tik spēcīgi kā lielais bigons, bet arī ļoti labs. We give our practitioners a chance to speed up this procedure, to quickly experience who we are, what the universe is, what the other world is. Un tagad mēs vēlamies dot mūsu praktizētājiem iespēju, mēs ļoti daudz ar to strādājam, lai ātri būvētu lielo bigonu,
lai And mūsu we hope praktizētāji varētu iegūt šo with this pieredzi Big One system, un it pieredzēt to, will kas viņi ir. help human beings to upgrade our civilizations. Un tāpat mēs ceram, Also wir ka wollen möglichst vielen šī Menschen die, sistēma, Big One diese sistēma Möglichkeit ļaus geben, cilvēkiem ihr paaugstināt Niveau zu savu erhöhen und auch civilizācijas im Grunde līmeni. geht es auch darum, dass wir die ganze menschliche Zivilisation auf ein neues Niveau bringen können. So wish everyone who heard today's lectures will be encouraged, will be put more your energy to meditate, to realize the Es purpose of this novēlu, life. lai visi, Und kas ich wünsche auf klausās jeden šo Fall lekciju allen, šodien, lai die tā diesen jūs Vortrag, iedvesmo vairāk diesen Vortrag meditēt anhören, un sehr gut zu realizēt, meditieren und īstenot das savu Ziel dieses mērķi šajā Lebens dzīvē, zu savu kā cilvēka realisieren. mērķi šajā dzīvē. Okay, thank you very much. Now, Paldies jums liels. Tanya, continue. Tagad Vielen turpinās Dank. Tatjana. Таня, не слышно? Sorry, microphone. Thank you, Master. Thank you, Master. It was nice to test energy and feel warm inside. Paldies, Meister. Very Bija jauki pleasant sajust feeling, and enerģiju, I see bija a lot jauki of sajust people. We siltumu, have ļoti patīkam. 1,000 person now. Ļoti patīkam And, sajūta. Daudz cilvēku at skatās, lai the mums ir 1000 end, cilvēku Zoomā. We want share with Un mēs vēlamies all padalīties good news. ar labām ziņām jums Natascha? visiem. Ja, vielen herzlichen Dank für diesen Vortrag und auch für diese Experimente mit Qi. Und wir sind tatsächlich jetzt wir haben jetzt tatsächlich 1000 Teilnehmer im Zoom und wir wollen außerdem gute Neuigkeiten mit euch teilen. This is a schedule, international schedule with all our team, not all, even more team, and building Big One Center building. Genau, Šis das, ir also ihr seht mūsu hier tuvāko unser internationales pasākumu Team aus verschiedenen Ländern plāns und ar das ist mūsu auch hier dažādajiem quasi das komandas Foto von dalībniekiem, dem un tur arī nav visi Big One Zentrum, das dalībnieki jetzt uzskaitīti, aktuell gebaut komandas wird. dalībnieki, un arī jūs And redzējāt attēlu no Big One I'm centra šī brīža happy to announce būvniecības. that in May we will have first level seminar Grandmaster Simultan for all who want join and teach and study ZYQ Es esmu system. laimīga Und eine paziņot andere to, ka großartige maijā Neuigkeit mums ist, būs dass wir im Mai pirmā ein pakāpe, ko Online-Seminar mit pirmās Großmeister pakāpes Simultan seminārs, haben bāzes für alle, die seminārs Lust Tigun, haben, ko Junior vadīs als die erste Stufe lielmeistars des Junior Qigong zu Simultans. erlernen, Tas ob būs ja, pieejams wiederholen visiem oder zum cilvēkiem, ersten Mal neatkarīgi zu no erlernen. pieredzes, jo visi And this var is really unique iepazīties ar seminar because Junior Grandmaster very Qigong. rarely make online first and in general first level teaching Un tas ir seminar. tā Und ļoti das ist reta eine iespēja, jo einzigartige meistars Möglichkeit, denn tiešām ļoti Großmeister reti Simultan māca macht die pirmo erste pakāpi online Stufe un nur vispār māca selten pirmo pakāpi. und auch online, also das ist in diesem Format hat schon lange nicht stattgefunden. And we also will have multi-language translation. Mums būs Es arī wird wieder eine tulkojumi vairāk Übersetzung in daudzās verschiedene valodās, Sprachen šī geben. semināra tulkojumi. So we invite Tā skaitā all of latviešu you valodā. join and say your Un friends to join to mēs this aicinām tiešām big visus event. You are piedalīties welcome. un arī Also padalīties ar alle draugiem, können ar mitmachen, ihr paziņām, könnt ar auch eure visiem, Freunde kurus varētu einladen interesēt und šāds pasākums. zusammen in diesen Tagen Aicinām praktizieren. piedalīties, And also here you dalīties can plašāk. see website with Šeit jūs schedule redzat arī and registration for different countries. Hier gibt es auch eine mājaslapu, Webseite, kur wo ir die arī Anmeldung reģistrācija dažādām und eben valstīm. genau Anmeldung zu dieser Veranstaltung möglich ist. And also you can find in your country different teachers levels from first to retreat level teachers from different countries all over the world. Un arī Und auch katrā in eurem valstī, eigenen savās Land valstīs jūs werdet varat ihr atrast Lehrer oder Lehrerinnen Qigong finden, skolotājs, die von der kuriem ir ersten pasniegšanas Stufe tiesības, Junior sākot ar Qigong, pirmo also bis zur pakāpi, dritten und otru, entsprechend auch trešo vai der retrītas Retreats tiesības. Ir daudz halten Qigong können. instruktoru pasniedzēju visā pasaulē. And
second good news that in June we will have also basic seminar of Chinese image medicine. Nākamā labā ziņa ir tāda, ka jūnijā mums notiks otrs bāzes seminārs, un tā tēma būs Ķīnas imidžmedicīna. This is beautiful theory, Qigong and image medicine on both seminars. So there will be theory and practice and study from beginning. Un tā ļoti skaista iespēja, jo mēs varam savienot šeit Qigong ar imidžu medicīnu. Un abos semināros būs gan teorija, gan prakse, gan sava pieredze, gan uzdevumi. This seminar can attend all who want just study this method. Un šo semināru var apmeklēt jebkurš. Nav svarīgi, jūs esat ārsts vai dzīvnieks, nav jābūt ne ārstam, ne dzīvniekam, ne psihologam, pat ne Qigong praktizētājiem. Vienkārši patiesībā jebkurš cilvēks var izmantot šo metodu, izmantot to mājās saviem tuviniekiem, draugiem, arī, ja vēlas, var tālāk attīstīties profesionāli. Medizinischer Spezialist ist oder vielleicht im energetischen Heilen unterwegs ist, ja, also Therapeuten, Heilpraktiker, Psychologen und natürlich einfach Menschen, die Interesse haben und diese Methode für sich selbst und für die Angehörigen erlernen wollen. So we master usually say Qigong is a simple science of life. Parasti meistars saka, ka Qigong ir vienkārši zinātne par ist eine einfache Wissenschaft vom Leben. And we know that image medicine is a simple way to be healthy. Un mēs zinām, ka imidžu medicīna ir vienkārša metode, lai saglabātu veselību. Gesund zu werden und zu bleiben. So we will be very happy to see you on our online and on next meetings with Grandmaster. Un mēs būsim ļoti laimīgi redzēt jūs mūsu turpmākajos onlainos kursos un lekcijās ar skolotāju meistaru Sjumintānu. And one more time I want to say thank you to Grandmaster Sjumintānu for Vēlreiz this paldies lielmeistaram Sjumintānam par šo skaisto vakaru un iespēju atzīmēt kopā starptautisko Qigong dienu. Miteinander zu kommunizieren und eben diesen großen Tag zu feiern. And I want to thank you, Natalia, to you for this great idea to make this online. Un arī paldies liels Natālijai no Vācijas, kura deva šo ideju für die Idee, für die Organisation. Ich wollte noch hinzufügen, dass ich die Deutsche Assoziation, also den Deutschen Verband für Junior Qigong vertrete. Ja, also in Deutschland gibt es natürlich auch Junior Qigong Klinische Medizin. So I have just told that there is also ZYQ in Germany and also our association here. Yeah, from the beginning we thought maybe only for Germany, and then we decided that we have a big jo sākotnēji mēs domājām, varbūt šo pasākumu organizēt tikai Vācijai, bet tad nolēmām izveidot starptautisku tādu pasākumu, kas pieejams visiem. Paldies visiem līdzorganizētajiem tūkiem, visiem, kas piedalījās, kas pievienojās, visiem jums, un lai jums ir brīnišķīgi, auglīgi. Also vielen herzlichen Dank an alle, die halfen mitzuorganisieren, an alle, die übersetzt haben und alle, die mitpraktiziert haben. Und wir wünschen allen eine gute Übungspraxis und natürlich ein großartiges Leben. So see you in May. Tiekamies jau pavisam drīz maijā, jūnijā, un varbūt mums būs vēl kādi kopīgi pasākumi atvērti. Mēs vienmēr esam laimīgi uzaicināt un organizēt. Thank you, Shifu. Paldies, meistaram. Danke. Paldies. Okay. Good. So send love to our teacher.
Sūtiet Dann, savu mīlestības gut. sirsniņas Bye. skolotājiem. Bye. Tā. Bye. Bye. Tā.